Turabaramukije mwese abakunzi b'Aminembe Capital muherereye ku migabane itandukanye igize iyi si. Turabagirira umwanya makuru kuri Minembe Capital News. Uyu munsi rero ni ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere 2026. Makuru yacu ya nijoro. Turabutsa kandi gukora subscribe aho turayikora bamaze kwikora namwe turabashimiye cyane. Amakuru yacu rero turahera misozi miremire y'Umurenge ani muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajepfo. Amakuru yacu rero tuze kuba tuyasoreza kandi muri Kivu y'Amajyaruguru. Tudatinze rero reka duhere amakuru yacu misozi miremire y'Umurenge. Nyuma yaho Koloneli Ndakize Kamasa umuhuzabikorwa wa MRDP twirwaneho aherutse gusinya ku itangazo yagaragaje ko biteguye ibitero biri gutegurwa na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'iy'u Burundi ndetse na Wazalendo cyangwa se amagurupe yitwaje ibirwanisho yihurije mu itsinda rya Wazalendo imbunda bahawe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Byatinze rero bakomeje gukoresha indege n'amadrone aho bagabaga ibitero mu bice bitandukanye harimo Mukoko, za Gakenke, za Rugezi ndetse na za Kabingo. Mu minsi yashize bikurikiranya muri iki kirere cyo misozi miremire y'Umurenge ndetse no ku munsi w'ejo bundi kwa gatandatu aho bari bagabye ibitero mu bice bitandukanye yaba Rugezi ndetse no kuri Zero. Uyu munsi kandi habuzukiye imirwano itari yoroshe yahuza igisirikare cya MRDP twirwaneho ndetse n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo harimo ingabo z'u Burundi FARDC, Wazalendo ndetse n'abandi bacyancuro benshi batandukanye bagiye bahuruzwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Uyu munsi rero imirwano ikaba yabereye kuri Zero aho iri huriro ryari ryagabye ibitero ku birindiro byatwirwaneho ikaza kubasubiza inyuma ndetse ikabirukana ikaza kubageza neza inguri. Kuri ubu misozi miremire y'Umurenge hiriwe neza usibye iyi mirwano rero yahabzukiye, ariko twirwano ikaza kuzitwaramo neza igasubiza umwanzi inyuma. Tubibutse ko kandi baturage bagize iminsi bari mu kizima cyo kubura amarezo. Iminara ya Vodacom yahagaritswe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se guverinoma ya Kongo kugira ngo ikomeze ikorere jenoside cyangwa se kwica abantu hari ikizima adafata amashusho cyangwa ngo hagaragazwe biri gukorerwa abanyamurenge muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaba ari mu bimwe abaturage bari kwinubira bagaragaza akarengane bari guhura nako bakorewe n'igisirikare cya Kongo aho cyahagaritse amarezo kuva icyumweru cyo hirya. Icyumweru cyashize ni posho nta marezo bakoresha kugeza kuri ubu ngubu. Iki ni icyumweru n'iminsi 2 nta marezo ari muri aka karere k'imisozi miremire y'Umurenge. Ariko rero twirwanaho ikomeje kugerageza ubushoboka byose kugira ngo irindire umutekano w'abaturage nubwo bitoroshe guhangana n'igisirikare cyangwa se guhangana na guverinoma zibiri zibumbiye hamwe mu kugirira nabi abo baturage batuye muri iyi misozi miremire y'Umurenge. Nubwo bimeze bityo rero imirwano iba yahabzukiye n'indege mu kirere ariko ntibibuza abaturage kuja mu bikorwa byabo mu mirimo isanzwe ndetse n'abanyeshuri bagakomeza amashuri yabo nubwo bitoroshe muri iyi misozi miremire cyangwa se muri teritware ya Haut Plateau aho igisirikare cya Kongo gikomeje kugirira nabi abo baturage nk'aho bo batari abanyekongo cyangwa se batari mu igenamigambi igihugu cya Kongo. Tukiri aho ngaho rero reka dukomereze amakuru yacu n'ubundi muri iyi misozi miremire ahazwi nko mu Mitamba hari mu misozi yo haruguru y'Ubuvira cyangwa se imisozi ya Bijombo, aho kuri uyu munsi kandi igisirikare cya Kongo cyavuze kigaba ibitero muri iyi misozi aho hari isoko imwe y'akazi rimwe yavagamo ibicuruzwa bya supplying cyangwa se zafashaga abaturage batuye muri iyi misozi kuva muri Bijombo kugera muri Minembwe bifashishije iyi soko aho bageraga mu bimwe biva mu bice bitandukanye byo muri Uvira ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Ibicuruzwa bikazamuka byagera ngaha bigafatwa n'abandi bakazerekeza mu karere ka Minembwe ndetse na Bijombo. Ariko muri wa mugambi wa FARDC rero gukumira abaturage b'abanyamurenge kutabona bimwe mu burenganzira bwabo cyangwa se bimwe by'ibanze mu buzima busanzwe, kuri uyu munsi rero bavutse bagaba ibitero muri ibi bice bitandukanye bya Mitamba bituma isoko itaza kurema aho kugeza kuri ubu ngubu abaturage bari kwibaza uko biza kugenda nyuma yaho bakomeje kugirirwa nabi n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tukira aho ngaho rero reka tunyarukire ku itangazo ryasohowe na Alliance du Fleuve Congo ryasinyweho n'umuvugizi mu bya politiki Laurence Kanyuka ushinzwe n'iby'itumanaho muri iri huriro AFC. Yagaragaje ko mu bice bafashe badafite kubirekura habe namba nk'uko bakomeje kubikoreramo ibikorwa by'iterambere ndetse no kugarura umutekano mu bice byinshi bitandukanye kugeza kuri ubu ngubu bimeze neza ko badafite kuva muri ibi bice. Yanagaragaje kandi ko kuba baravuye mu mujyi wa Uvira bawusize mu maboko y'ingabo zidafite aho
zibogamiye ariko zitagize icyo zikora ahubwo zitanabaye muri ibi bice, bigatuma abaturage benshi basenyegwa amazu, amakanisa ndetse n'ibindi byinshi n'abahatakarije ubuzima. Ibi ngibi rero bikaba bikomeje gushira mu kaga abaturage, bo bavuze ko niba koko izi ngabo zidafite aho zibogamiye, zitagize icyo zikoze, n'ubundi kwisubiza uyu mujyi bitagitinze. Aha rero mu byo batangaje bavuze ko igihugu gikomeje gutera imbere mu bice bitandukanye, harimo uburezi, ubuhinzi, gukora imihanda ndetse n'umutekano muri rusange, ndetse n'ubukungu bwazamutseho muri izi ntara zombi bagenzura ibice, ibindi bice bikigenzurwa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo bimeze bityo rero, guverinoma ya Kongo ikomeje gucura umugambi ndetse no gukomeza kwegeranya bimwe mu bikoresho bisha ndetse no kuguzana ingabo z'abacancuro kugira ngo bongere bategurire hamwe uko bazagaba ibitero mu bice bitandukanye muri aka karere k'imisozi miremire y'umurenge ndetse no mu bindi bice bigenzurwa na Alliance du Fleuve Congo biri muri Plaine cyangwa se ahangaha mu kibaya ca Rusizi, bagira ngo biyongere bigarurire ibi bice byose nk'uko Perezida Felix Tshisekedi yagiye abikomeje kubitangaza, ndetse na guverineri wari mu ijambo rye ubwo yagezagaho bamwe mu baturage bake yasanze mu ibarabara mu mujyi wa Uvira, yababwiye ko n'ubundi badahagarariye aha ahubwo bagiye kwisubiza ibice byose bikigenzurwa na Alliance du Fleuve Congo, aho nayo itangaza ko itazihanganira abaturage gukomeza gutotezwa, igiye gukora ibishoboka byose ikagarura umutekano aho muri uyu mujyi wa Uvira bari bamazemo iminsi mike bavuyemo, ariko nyuma yaho abaturage bakomeje guhura n'isanganya rikomeye. Saho nyine ari kubera imirwano muri Walikare, imirwano naho ntiyoroshe, iri kuvuza ubuhuha hagati y'u Alliance du Fleuve Congo ndetse n'ingabo za FARDC n'ubundi muri iyi territoire, nayo habaye nk'ibyabaye muri Uvira baye kuyikuramo, ariko nyuma yaho abaturage bagiye babona ibibazo bikomeye biterwa n'izi ngabo zitazi icyo zikora, zigana ku ruhande rwa leta ya Tshisekedi. Kugeza kuri ubu rero mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hose, cyangwa se ku mirongo y'urugamba hirya no hino mu bice bitandukanye, hose haravuga umwuka utari mwiza, ingabo zirimo ziritegurira urugamba ku mpande zombi, nubwo bose bakurikizanya amagambo yo kuvuga ko biteguye kongera guhangana bundi busha. Kugeza kuri ubu rero abaturage bahunze umujyi wa Uvira bari muri Kamanyura, barimo benshi biganjemo mu bwoko bw'Abanyamurenge, baratabaza kandi bongera gusaba ko basubizwa iwabo mu mujyi wa Uvira, n'aho basigaye mu bwoko bw'Abanyamurenge nabo barafatwa bakazanwa imbere ya kamera bakabategeka kugira ibyo bavuga bashimira Wazalendo ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi bari mu